Ajde, Lučkice, pite pitanje. Wait! Jebo mamu, tamo 4000 gledaoci i ona ide. Jebo mamu, Jel mogu si ljudi ovo? Nemam sreće. Aj, bar mi dajte još 6100 lajkova. Ajmo ljudi, bar za brata Sirius. Why? I'm smoke weed! Jebote li, aj za brata bar 6100 lajkova. Tamo krenulo 4000 lajkova da neko screenshota na Instagram. Ok, wait. I'm student, ok? Jebem te usta. Oh. I'm YouTuber, am I famous? I have G klasa. Sad ću ljudi, iz Amerike je samo sponsorship. Znači sad ćete da vidite. Znači iz Amerike će biti samo sponsorship. Ne vredi. I'm sponsorship, I'm have money, big famous, ovo ono. Šta vaš? Biraj. Brate, sinu, ti si gej. Sam isfleksao ljudi, sam isfleksao! Izvinite ljudi na fleksu, izvinjam se stvarno. Izvinite ljudi na fleksu, mora je brat malo da isfleksuje. Na koji telefon da mu se javim? Na koji će biti nervozan? Na koji je tužan, na koji nesrećan? Sam isfleksao ljudi, izvinite stvarno. Sorry, nisam znao da je to toliki fleks. Mihajlo zovi opet. Mihajlo me zove čovječ, šta hoće? Što se tako bezobrazim? Ljudi, zapratite me također na Instagramu, moj Instagram je SIMI-SFVS. Ko me zaprati dobija pozdrav. Ljudi, da li da se javimo Mihajlu? Šansi, javit ćemo mu se. A što me neko bano, bra, gle ovo. Jebem ti mater, PayPal. Gle ovo. Ja Stipsa neću da platim. Što sam banovo unutra mami? Šta sam ja ovdje pokazao da... Šta ovdje piše? Pa čim sam spomenuo Mihajla ide ban. Ajde jebeva mater. Pičku, sad treba da plaćamo osranje. Simi Stipsa. Jebo mamu Čekajte ljudi sekund. Lajkite klip. On propao mi ovaj posljednji klip. Čekaj. Bojan. Kako se ja zovem ljudi moji? 1000 dinara. Ja nemam na kartici 1000 dinara ljudima. Koji se ja seljak jebote. Ja kao tu nešto zarađujem. Imam 2000. A nije, danas sam kupio na McDonald'su nešto. Eto, čovjek jede u McDonald'su umjesto da se zdravo hrani. Uskoro ljudi kreće teretana opasna. Čekaj ljudi, samo da vidim da će oplatiti. Ljudi, ne mogu da verujem. Čekajte ljudi moji, samo sekund. Koliko nas gleda? Otišlo gledalci, Kako mi krivo otišlo? Ljudi, aj molim vas, dajte mi bar lajkove. Ljudi, bar lajkovi neki, Pay now. Aj molim te, skini mi. Skini mi se, ajde gola. Evo ljudi, pay now. 1000 dinara USD. Moram da ukucam ovaj kod. Koji je kod sa kartice? Mislim da je ovaj. Aj molim te, skini 1000 dinara, ajde. Jebote, kako izgubiti lako 1000 dinara, ljudi, moguće ovo? Kako lako izgubiti 1000 dinara? To je to, vratio se, brat. Jebo mamu kako lako izgubiti ljudi 1000 dinara, Ekstra. Ne, šta sad jebi ga, ne